Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kasengking atiar hanyotrap National Liberation Council hau kerwa balapha dau General Secretary kam Publicity Secretary jong kaseng ubasan kupar nong terau ula pentip bakaseng kalah pediangnya kajing yakren bat ka sarkar katkum gariti sensar bat klem kano gono kajing bo kindon hau kerwa balapha shikilat pathai kubor ubasan kupar nong terau ula ong bakani kajing kloy jong kaseng ban wan syakam ye jing yakren kalong hadin makiladon ki jing ai kerpat hagini ki khendiat sni baladep naki reurang ba bat naki kinhon seng bhalang Shushu kerwa ula penparu ba ke HNLC ke keren da ke basyai bakala minjur banyak keren yasuk bat ke sarkar Meghalaya bat kumjuru bat ke sarkar India klem na kintup lang ya ke standstill agreement bat ya ke instrument of accession ke HNLC kala kentu ya ke sarkar bakan thungno ya uksiang ban peni bakadon ya ke jing sngokya halor gane ka kam